Êvar baş Kurdistaniyên êja li ser navê Rêveberiya Çarpelmedya ji Diyarbekirê Silav û Rêz bi hêviya ku îşev em bi hev re bernameyekî xweş û berhemdar derbas bikin, em dest bi bernama xwe dikin. Vê heftê mijara me ya sereke hilweşandina rejîma Basê û şoreşa li Sûriyeyê. Em ê bi mîvanê xwe şoreşa Sûriyeyê bipeyivin. Esad çû, dewleta dîktatör çû, ew ê dewletekî demokratîk çawa ava be. Ew ê bandora wê ya li ser Rojavayê Kurdistanê çi be. Niha ez ji hevalê xwe re jî rica dikim bira mîvanên me bînin ekranê û em dest bi sohbeta xwe bikin. Berî em dest bi bernama xwe bikin, dixwazim mîvanê xwe bi we bidim naskirin. Mîvanê me yekemîn Rêzdar Kamran Heco ye. Rêzdar Kamran Heco berpirsyarê Enekeseyê dervî welat e. Ke Kamran tu bi xêr hatî? Gelek spas. Mîvanê minî duyem Rêzdar Mimtaz Aydin e. Rêzdar Mimtaz Aydin endamê Komîta Rêveberiya PVK ye. Kek Mimtaz tu jî bi xêr hatî? Nav xêrê davê, gelek spas. Merhaba Kek Kamran. Merhaba, secavakek Mumtaz. Xêr bê. Em rojeva me dagirtiye em ji Kek Kamran dest pê bikin. Lewra li Rojavayê Kurdistanê li Sûrî gelek bûyer pêk hatin. Li Bakurê Kurdistanê temaşevanên me û gel merak dike şoreşa Sûrî bi kîjan alî diçe. Kek Kamran cenabê we jî zane şoreşa Sûrî ya jî guhertin di sala 2011 de dest pê kir. Sala 2012 sal Rojavayê Kurdistanê tekoşînek şereke ye. Gelek aktörên vê şerî hebû. Mirov karibê ji şerekî wekaletê jî dimeşe. Li alîkî Rûsyayê, li alîkî İranê, li alîkî Amerîka, li alîkî Tirkiye. Xwasî ku me dişopand cenabê te gelek cara divê hevdîtinên makzagona Sûrî de tu beşdarî wan civîna dibin. Welhasil pêvajoyekî gelek dirêj bû. Lê fîtîla ya jî dawî anîna vî şerî mirov wexta di tespîtek li hev bike fîtîla vê bi şerê Hamasê û yê İsraîlê, şerê İsraîl û Hizbullahê û herî ya girîng peymana li Lübnanê ji alî İsraîl û Hamasê hat îmzekirin. Fîtîla vî dawî anîna vî şerî mirov karibêje ji wir dest pê kir. û bi erêkirina pir aliyên siyasî mirov karibêje HTŞ ya jî Tehrîr el Şam Şamê girt û mirov karibêje 12 rojan şûn de rejima Basê çû HTŞ hat ya jî em bibên şoreş dest pê kir. Em nizanin ev şoreşa ya jî ev guhertina ber bi kîjan alî biçe. Em dixwazin cenabê te ji temaşevanên Çarpelmedyê ji Kurdên Bakurê Kurdistanê behsa vê guhertinê bike û ya girîng ev guhertin çêbû lê aktörên vê guhertinê jî trafîqa wan jî zêde bû. Cenabê te karibe behsa wê ew bike em ê kêfxweş bin. Fermo Kek Kamran. Gelek spas. Rastî tişê te keremkirî dirist e rast e. 2011 heva miletê Sûrî rabûye li dijî vê rejîmê û rojeke pîroz bû got em ji vê rejîmê xilas bûn. Ev teqrîba
61 ساڵە پارتی عباس لە سووریا حکم دکێ 54 ساڵە ماڵباتە ئەسد حکم دکێ رێژیمەکە ینی چ پیوانێ بێژێ ژولۆ خراپتر ممکن نینە رێژیم هەبن هەم وەکەم گوتی عالیە باسی وەکە پارتیەکە شۆڤینیست و هەمژی ماڵباتەکە گۆبرەنگێکی تایفی حکم لە سووریا کرد نها پرسا هەری گرنگ ئەوە وەکە تەژی باسکردی ینی بەرێ سووریا کودەیە ڕاستی پرسەکە گەلێکی ڕاستە جێ خۆدەیە لێ بەرسەبژی گەلکی زۆرە مرۆڤ نەزانێت چ بێژێ یا پێشی یەک دەست پێ بکێ دا مرۆڤ هەنێکی سوورەت زەلال بێژ تەماشەوانێک و مەگوهدار دەکەن نەها هەیئەت تەحریر شام بەرمایە نووسڕایە لێ جۆلانی دووەختێکیدا بە شیرەتی ئەمریکیە خۆش نووسرا داپاش و ناوێ خۆ گوهار دکردن هەیئەت تەحریر شام ئەو ژی gelek grupên yani ne grupekî teneya di nav de tundrew jî hene yanî ji Nusra jî tundrewtir hene taybet ew ji welatê derveyî Sûriya hatî ev alîka ev di wextê xwe de Idlib birêve dibir bi hikûmetekê navê digotin hikûmetil enqaz ev hikûmetek bû bi serê xwe parêzgeha Idlib birêve dibir bin destêvada bû li aliyê dî çekdarên ku ew jî gelek grûpin yanî belkî bi sedan em rastî û vê taliyê hinekî tevliya bûn kêmtir bûn lê bi navê leşkerê weke bê niştimanî tê naskirin Ceyşil Wetanî bi erebî dibêjne da ew beşek bû ji îtîlafa Sûrî nêzîkî Tirkiya bû û ew bûniye ku li Efrînê weke bê hekim dikirin û ew bûniye li va herêmê dî jî Rasileyên Wewiyê Kurda û heta li menطîqa Cerablus û Azaz û wana jî ew bûniye ku hekim dikin ev jî beşekin ji ew ê ji hikimdarî weke bê ji hêzê leşkerî gol Sûriya hene li qubletî Sûriya jî di wextê xwe de gelek çekdar hebûn û gelek herêm jî destêwada bûn lê paşê Siûdiyê û Amerîka wana hinekî dest ji wan kir li hevkirinek çêbû lawaz kirin lê niha ew jî carekî dî ji qubletî Şamê wextê got Şam ket ewa jî êrîşî Şamê kir û niha hinek hebûna wan jî di nava Şamê de heye û li aliyê Sisiya hêzên Sûriya Demokrat hûn zanin Rojhilatê Firat ew jî destêvada ye berî wê hinekî Rojavayê Firat jî hebûn li Minbic û Tirrefat û wana ji wê de derketina manen li Şex Meqsûd weke min fêm kir hinek cekdarê wan mane hê jî li hevkirinek ev timametî nînek havê çikin wê peşe Rojava jî wê derê çawa bê her hal ev sûretê leşkeriyê yek wat bêjme te min texmîna me em nizanin wê çawa bê yanî ev hêzê got heyî yê got li ser erdê çekdarin wê şerekî dît nava de çêbê çê nebê ji bo desthilatdariyê ji bo herkesekî cihê xwe xurt bike wê di nav Tehrîr Şam xwe de jî gelo şerek peyda wê peyda nebe ji ber got niha Colanî yê got Ehmed Şer'a navî na carê navî Ebu Muhammed Colanî bû hinekî nîşan nadide berû medeniyetê û berû wekhevî û yanî dixwaze weke bê xîtaba civata navnetewî bike xwe nîşan bide got ne ew tundrewê got xelkek jê bitirsê heger wa çû û bi rastî gav newilo avêtin ez guman dikim di nava xwe xwe de jî nakokiyek çê bibe û di nav wa de jî şerek peyda bibe ji bo desthilatêkî destxwexê heger tiştek jî çê nebû hêzên navnetewî taybet Amerîka û Ewropa û İsraîl di nav da ne gelekî wê bi dilê wa bê hêzekî yanî her çi qasî xwe nîşan dide weke berû çi dije yanî medeniye û ew e bes pişta wa jê nerast e wê wilo bikin got Sûriya gelek mezheb û netewetê de hene got ew xwe jî
مافکی و هبه با آوایی کی دستلات دابش ببه جبوی خاطر بالانسک درفه برنا سوریا ده هبه و نها خیات که یعنی امریکا مثلا دیچه کوده دبیجه حکمه به لسوریا دویگو ما في نتوا ما في مذهبا ما في اولا دوي ناس بكي ودوي صدي صد اوجي بشك بن جفي حكمه هنا وهيئة تحرير الشام قبول بكي ازينكي بقو مانم اگر قبول نكي اف مسألة دا بشكرنا دا سلاتي وقم قوتي دبي ريك جبوي خاطري ببي فشار لسر مركزي للشامي کو او تندروی بتنی بسری خو حکم نکه کرد سکولاریست دروز سکولاریست خریستیان سکولاریست هنک هزین چپی گل سوریا ده هنا افنا حمو راستیه که یعنی سوریا نبتنی سننا اف حمو دکارن ببنا آوای گو باندورا خو بکن نهلن سوریا بتنه هزکی بناوی هيئة تحرير الشام بريفا ببي نا که کامران از خوازم نابره که پرسک جنابت پرسم نها تقاسی کل چاپمنیه ام دشوپینن تی گوتن کو وقت تحریر الشام دست بی کاری خو کر تکلیان وانو حسده جی هی وک آگاهداری دانه حسده و به حسده را دورن کو حسده لی هی یا جی دورن کو کرد لیانه ریوبریا خسر هی تو تداخلی ویه و نکن ور پیمانه نابین آوان ده چی گلو ادراست یا نه بله راستا از گمان دکم جبرگو تکلینا نهینی امریکا وهبن به حتی شرا وكم بري قوتي صار أصلا قبل كي استخباراتي بنا تزاني يعني دليستا تيرور هدنا جبرويجي ممكنة سبب بيجو نهلن أو هسه دورنا مقام باليهاف ودقلك جهادجي أو نوادا الهفكرين شيبويا مثلا لشيخ مقصود وأشرفي وأنا جو بمينن وقاربن إدارة واجهة بكن پیش روجه دا وكو بوليس يعني دا باراسنا خلقه بكن اشتغالي كولو تيغوتن وابنا قل كي ممكن اجبرقو وكم قوتي پشتا پرده دا احتمال امريكي دوه مسئله دا پرسکدن ترافیقا شامی گلکه سروکی میتا ترک ابراهیم قالن دولور بو و آلیه حسده جی مازم عبدیوان جی دبه ملهف کریه امی بچن شامه وک انا کسا بانگک جوار هیا و نیجی بچن یا جی اون لبندا دیالوگا کرد به کرد وک اون دخوازن کرد به یک عالی بچن شامه تی چه بیجه وی مجاره؟ نا مظلوم داخیانی خود دبیجه برای کرد بسری خود هر کسک نچه برای ام بهفره هرن چند جارکی دو اف داخیانی دانا و دباوری هم ده تشکی درسته نهاجی لسر خطیج بوی خاطره دیالوگ دست پی بکی و ام بگنه تشتکی و لحفکرنه که بکن ده ناف خودا کرد بگشتی فرانسا و امریکا بخورتی لسر خطینا و کردستان جی که کامران دوی نقطه دهم اوه که دینن از جه که ممتاز بپرسم یا ازی بطایبتی و مجارک گرینگه امی سر یا پیبن از یهان که وگر مالیته که ممتاز ما که کامران گداری کر هون به شورشا لسوری پیشکتنی لسوری چاوا شیرو و دکن پارتیا و دیتنا و دوی مجاری ده چی امو گداری بکن فرمو که ممتاز ایوارا بخیر یا راستی yani belki jder va hat xwane kirin ku ev bu yer hema nişka ve çêbû û yani belki temaşevanên û xelkên dibêjin ku hedîseya çapemeniyê de dişopînin ji bo wan wisa bû diyar yani ew tank û ew sîlah û ew haziriyek jê ra divê û ew hazirî jî شخوار رولا روسیا و ایران لسر سوریه نمایه
Türkiye و Türkiye جی yani از نباورم به جسارتی کو سری خو yani به کو هایداری امریکای پتیخان به کو اوکیک جوانجی بگیره تبگریابن جبروی yani هگر yani plan همو سر تفاروات جی لحدو نکربن لبندکایی کو لسوریه بزن دما اسات بقده و دما کنو دست بکه و yani سرویه که لبدو کردنه همو اماره یا نشان دادن و پشتی ویجی حدیثین گلک مازن نبون او جی تیخوانه کردن که هایا گلک آلیا جی هیه نخواه yani bizim hen ali, hen taraf, hen ev veldere ki ve narazı buna hon dişamda. Bidana. Adrim bereda planeki yani tam bir teferruat nebeji, bir hattı kalın levhatına kebu, olgur ve levhatını tevgeriyan. و به کو بین دجبریک مزن داره آن شرکی مزن داره دستانی سفر مثلا بله فرمو نم مثلا کو کرداجی yani Kurdin Rojava Kurdistana Rojava yani devem hatta dereki deve haya evecice abi hiç hasunu nere ana kesi berfşare ve ne derval vreci yani biyamen devem haya vanji jibe bu yere bu o şoya haya eveci bu ev bejin kamusli haya vanji bu mazlum abdi o حوال بنده وی پیاده لی yani de nokta ku icaruye çibbe bawer dikim wan teferata peranegisi de peyvin ya jî ve heştine ku peşeroje li serê bigên evekê tiştê xwestin bi alîkariya İsraîl jî yani İran û Rusyayê ji wê derê derxin شوه روسیا بر ریا ایران الودره پشت ایران درکت ایدی تشتکی که روس خوب پی بگیرن نما yani. ایران جی tabi به حافظ اساد yani به بشار اساد او الودره دمان بله. Kek mümtaz yani ev despêkek nû yê despêka vê bûyerê şûnde di tweetek xwe de şêwirmendê demakî Putin Alexander Dugin daxuyaniyekî gelek balkêş da digo Sûriye ji bo Erdogan bû kemînek û Tirkiye şaşiyekî stratejîk kir mirov karibêje işte dibe îxanetê bi İranê kir bi merjî îxanetê kir dawî li dewleta kemalîsta hat ew ê bibînin gelo tu vêyekê çawa şîrove dike ji bo Türkiye ji bo Erdogan yani bejin kemalizm awqas nemîme ku bibêjin çiqas menfaetê wan û wek dewlet têde heye ew girîng e û ji xwe di duî warî de Erdogan ji xwe tê nazkirin yani yekî pragmatîk e dema bixwaze gotinên ku meriv nelbendê yên çep jî dibêje dema ew ê jî û yani nasyonalîstekî ku mazine biya min li Tirkiyeyê roja ku hatiye her çavî lê ye ku Tirkiye vegerîne wextê Osmaniya û bihara Ereba de ji xwe re derfetek dît bi dest û piya ketê lê jê re neqediya lê îro
بهندكاي لسوريا طبيعي أمريكا جي بخوازة كل واندرا حكمة كي هبه يعني دبي قرأت تركيا جي حتى دركي بإقناع كرن تركيا جي رولا كي تركيا جي هبه بإرادات تركيا و الدجبرية تركيا الودري أبك نابع حدودك قال لك درجة هي وبين كو أو سلاح أو عسكرين كو درباس يبون تبك تسر تركيا درباس فينا أنا أو سلاح شكو دري عاطم يعني الودري فابريقيا وانا أبو تشكر خيني تركيا جي جينارتنا ايش تركيا عاطنا جبروي تركيا دسري بحموها وضع بيرايا إذا تقاس الهفكرنا يعني سر مسألة الوشاندني يعني وياش خوي جارانتيا كل هبدو كنا لشو ناوي دا تشوره يعني بلكي او دتاي هي مانه ایدی الودری herhalde ve ser ması rojen gran ve derbası ve gele khoydan bir retin hatta ku bigên derekî hevdû yıkna bikin. Niha de ortaya da gelin Rojavaya Kurdistan'e değerlisi mesela Afrin hati dagirtin, Serekani hati dagirtin, به هتشه وقتا شامه گرت و دستانی سر ایرادا اداره سوری اسرائیل آنکا گولان داگرد که هر دو آلیه جالی که اسرائیل جالی که ترکیه چاوا بچه یعنی ببین تو چاوا شیرو بد که aynı vakte de erişi Kobani te kirin, Kobani te bomba bara kirin ve ki Cenab-ı Teçavaşi rovedike. Yani ha ev devlet elmazın dama ku taybetijiyen yani ku Kürdistan'a Avrupa şeklinde ve ki İran ve Türkiye rojek roja 1000 sal 10,000 sal beri hatta dereki çubun he ve derece ve velatı xud binin. Yani hudud evan hatta ve derece يعني هي لسری فارسا ایرانیا کو او جینار یونانیا بون جینار رومایا بون هي او سری واندا هي و به خونه دجین و بالگورویج تردگرن يعني جبو کو و خطا کو دیجا بحرات سپی دسته خدا بله ایران هر تشتی کر يعني هم پرکی مزن رت هم خوین رت هم يعني بحمو إمكانه خاصكو خلوان درا بقرة و يعني تركيا جوسايا تركيا جي أو هيجي أو ولاتين عربان كو دما عثمانيان دستوان دابو دبش كردستان برده كو كردستان أنا بين جينار وانه هري نزيك أم أجر روجاوا وباشور روجلات أو بكن ل حتى سعودي عربستان يجي يعني بين وك مال وملكي خود زانن يعني وهر بوان خونات دجين إجا جبروي يعني لهبدو كرنك ورحات كو بوان را مرو لهب بك يعني أوه دبي واردة رولك مزن كبسر ولاتين أوروبي تايبة تيجي فرنسا جبركو فرنسا وك بشتي شرع دودیا وک اوا ماندا اوی هات حسباندن yani pişti şaraya ki pardon vek 1923 pv vek manda Suriye'de hat hasbandın Lübnan ciddi yani rolavan mühime o rola Amerika mühime euro pişti ku ev yani rola Rusya cihatiye çıkandın باور کم یعنی هویا tabi rola İsrail miyme İsrail ji dizane ku milleteki din nikarin jwelateki Latin Amerika'yı anji em bibêjin ji Avrupa'yı binin rojalata navîn bicîbikin be evê heyîra divê merve hevbike Kurda wek müttefikekî ew karin bibînin ku bêjin ticarî natine hember hevdû بين وك ملت يعني وك بيجن بواخ هذه دولت كل شر وان كربن التاريخ النزيك ده تنايا جبروي يعني رولوانجي بيامن جرينجا
و ارینه بج و کرد و کردستان بیام بله باشه کک ممتاز امور بچن علیه کک کامران جناب من نجوی مجاره دست پی بکه از خوازم وی مجاره به هورگولیت بحثاوی بکه ابدا کی درجه ام ببین دخستن دیالوگا علیه کرد و کردی باورن انا کسی پیانه که گلک جارا و هول داله هر جاری او هول دانه و بالاچو لی بوی شری بوی شورشی به واژه کنه دست بکر و بحثا به شان امریکا دکن بحثا یا فرانسا دکن و فرانسا دوی مجاری ده راسیجی اختوره کی سرکه و جناب ده برپرسی انا کسی دروی ولاته و حیاتش دیپلماسیش کاروبار گله کار به دیپلماسیت به وری آنه دیمنک قصر الیزا رزدار ماکرون رزدار نچروان برزانی گرت و چو جم ترامپ او دیمنا نظام جناب ولی مذکر دیمنه کی گله هستیار و بالکش بو به دیپلماسیه به کار نور کرد هر کدی چه پیش دیچه لی مخابن دوسیه کردا پرن کرد ناف خوده به مجاره یکیتی یک ریزیه به هفر اداره کرنه ده گلک لوازه yani دوی مریض زوره بده جناب ته بهویه بجاب هفدیتنم و تالیه یا جی آگاهداریم دسته ته و جاره کرد اوه کاره به چرچوا مطابقات دهو که یا حوله دیسا کاره و پیمانه جنو و نوجم بکن و دستلات داریه به هفر پاروه بکن و یک عالی کاره بچن به شامیر بازاریه بکن تو چاوا شیروت که امتا گداری بکن که کامران بری از دست برسوابه بدم او چند تشتی که ممتاز گوتی اما اولو سفک از تشنالیزه دکم راسته های امجی هبو او تشتی گو بویش مرا حتی گوتن گول هفکرنه که ترکی روسی امریکی هایت و مسئله دا پاشش مرا حتی گوتن گو ناولا بریتانی جید ناو دون صد اسرائیل جید بش پرده داد بس دباوریام دل هفکرنه گو کرن و تشتیل سر عرضه بوی جدا بو لهفكرن او بو حلب بستينن ببي دورك جو بنابرجي تركيا بين فشارك الرجيم سوريا بكنج بوي وري صرماصي و او يعني ديالوج بتايبت بتركيا على برجو روسيا قال كي جات خص وندكر روسيا جبه مثلا جي عاصبو اف تشتي جو بوي نها وهرفتنا الرجيم وبازدانا بشار اسد ناکوکی خورد و ناو ایران و ترکیه دا چکی. اونا مثلا که گل کی گرنگاد و های کی جهبه و PKK و خلکو گرید و مسئله دا و او دیتنه گو اوجلان را دبن گلو دبن نابن و چه باندور الواقع او گل کی گرنگا و اونا و باندور الماجیک. یعنی به هفرا او مسئله و باندور الماجیکی. نبتنیولو تکیلید ناو ترکیه و روسیا دا جهینه کی بهوریام دوی نو کبریبن. وقت تشتهی جامعه کو تناوی گویی روس کو داویا ترکیه از نباورم دوابه دا نگل کی درسته لی یعنی بالانس کنو د منطقه دا هوا وینا خیات کی ایگو فداکر حتی نه نمره یک ترکیه به گمان تکیلیه هم یعنی رسمی به حتی شنیدن اونجید زانن د لیستا ترور دل جمواجی ل وكاك ممتاز قوتي يعني عالية جيوسياسي دا اگر تكلينا بن ممكن بو غالبانا في كاري بكن هزي دي چكدار او ناب تمامتي لگل تركيانا قزنجاوي پنابرد وگرن قزنجاوي دشونا گو ايران وقت کی سوريا دا به خودی باندور بوين ها تركيا به خودی باندور
صبحی پیشروجا سوریا و آواکرناینا و بحر کمازنش ترکیه رو تأثیرا پوزیتیو الابوریه اکرن لی دوی یک تشتگی دیجی دبره بیجی او دستلاتا گوهاتی هگر حتی شب تنه بمنه یعنی رولکوی سرکه هبه ولات عرب تمامتی لدجن بتنه قطر پیره ناخو أردن خليج سعودي إمارات بحرين نافنا حمول دجن هاوي بيشروجي تشتكي دي بي از نزانم لي بيشروجي وي بري عربا أو در آوا بي اگر بپری عربا و در آوا ببی وی رولکا وی باندوره کی لیکن گونه فیرنگی حکم کے برانکی دی اب کورتایی ولو جبوی خاطر پیش روجا یانه اوا دیالوگا کردی دیالوگی 2018 2019 دست بکر حتی 2020 هنگی اوا ترامپو بايدن وقتی گو اداره ریوبریا بايدن هات اف 4 ساله دیالوگ سکنی بیک جاری بری شش ماه امریکی جاری کی مدید هنکی لابطين دست بكرن هاتن امجي ديتن ودويون رونن وصبا ودصبا وفلان مزاني بو نقلكيا واجبر هالبجارتنا نها بشتي في قهرتنا دراماتيكي قول سوريا تشيبوي قالكي اكتيف بونا اوجي فرنسي جو بهتر فرنسي في شاركة باش هر كسي دكن تايبت عليه كردا دويون بهفرة بكن ودويون بهفرة هزكي تشيكن وبهفرة جي اگر بمركز الى دانستاندن ببي لغور ما يعني جبوي خاطري خطرة إيريشكا تركا شعول رابي ما خستيا جو بيدا مظلوم داخياني كي بدن بچاوا جولاني دوقت خدوري نصر اكر دناف دكاوانا دا نصر و PKK ناون لي دوي خدوري PKK بك يعني داخياني كولو بدن هم أريكاريا فرنسا وأمريكا وأوروبا دكن جو قاربن بيجنا تركيا إريشة خونكي هم جي أري هرما خودكن جو وي هرمي جي إريشة كي بباريزن أم نزانن ويكن ناكن لي هولدانك هيد في والد التخمينامه نها ام حاضرن دافدورن وبتخمينام ويرونشتن شبه بيجي يعني لي وكما قلتي دوي هناك تشتن هبن ام زمينك يشكن ام نهلن هرمي ما ببنا ارمانج ايريشن لشكريرا اگر ايريشك لشكري بو كردستان سوريا زرارك قلكي مزن تصاني حتى برسا كردي دي كردستان سوريا دا دوي يعني تكذب مطرسية دا يعني دربونا ام نزان كيوي اي هكا شكستنك چينا بي خدينا كي شكستنك ببي وكيد شو نوادا حكم كي ابنا حمو برسي قلكي جدينا بيش روجا ملاتي كردا جبرويجي امجي و اوجي برپرسيالي كي ديروكي دصوي مدايا امنا بالوا مسألة يه بچوك بسكنن دوي قلكي صورت فرح لي ميزانن او برپرسيالي وكم نها قوتي براستي واتي خستن خدوري PKK بكن و هنجتا گو مثلا تركيا دبيجي دوي از تيروري قبول ناكم سر سينوري خوا و PKK تيروريست لغور اوروبا لغور امريكا جي حتى جبرويجي چينا بي ام بهلن او هنجت چه ببي قاربن خدوري وابكن باوايكي كس نابيجي وانا دراسيا خدا چلويا تكلي وانا افغاوكا جو ما ببارزي شر وانا ديالوج كيك كامران وبيك يعني كيك كامران شورمند قصر سبي داخوياني كدا جو تكليا ما وكردن روجاغا كردستان تكليا كي مايندي وانا اف تكليا خو بدومينن هفديتنا وزير الدربية أمريكا بلينكن وأردوغان جي أو مساجا هاد داين تبي أو مساجانا قالوا تركيا قارب إيرشكي بسر روجاوا كردستاني وكردا كردي دربن وفنابربن أو هي قالوا يعني أم بيجنكو بيا أو نكرن يعني أم ببين
بیا فرانسیا نکردن نیشتنم ببین پکیکی او خود در نخستن یا جی نزدیکی او نبن او احتمال هیا گلو کاربن ویا بکن یا دولت ترکی کارب دولتین روجاوایی امریکای بگره امبری خواه ویا بک او ممکنه جسدي صدنا يعني تركيا بي رونيا كسك نكاري هاري دفرك قد بن نفوذا أمريكا واديا أبنا راستا بس مشكلة كوديا يعني دتش تانا دفمرو برشاوي كي به 2019 اتفاقك أمريكي تركي روسيا هيا جو بيادا 6 كيلومتري دوري سينور بخن أف بيمان نجو أوك أفيك خالد دوايا هري جرينج اف اداره هی پیشش هفتی و معنا ترامپ نزانه وچکی گلوی لشکری خوکشینه گلوی گوهرتنه کدیکه سرگو افتشته گو هرمه ددبن و اشارتانا دی گو گرک جوی دی فکشی لمروف نزانه یعنی دویت نل سر حسابه گولا به امریکی و اوروپی سرتره انت بس دوی بیجی بشار اسد حتی دهبو پیشتا خدا روسا دو طار در نخستن و سرنا هاتن دوی مروف سیاست نوی رنگی بکه دوی تجالی خوب تشتی خوب بکه و پاش ایدی بیجی که خلک چلو آری مکر یان وی آری مکن یان آری مناکن اف خالگل کی گرم که کامران تشتی لباکوری کردستان چاوه گل لویه یعنی براسی جون اکتورین سیاست عالی انه کسی عالی پیانه که روله کی دیروکی سر ملیویه و پیواجوه که مروف کار بیویجه وکی دمالوزانه تیجیاندن نه آنکا دخوازن عبدالله جلان تیخن روژوه به سایه عبدالله جلان دخوازن روژوه کردستان بشکل کیدن اوه درکه و لی هون زوره بدن و یکیتیه و یک ریزیه هونه ریج دو پرچه این کردستان یه دنجی بکن هونه باکوری کردستان هونه روجلات کردستان بکن یعنی هیویا و یاجی هم ببین لگوری هفدیتنین و آسنگیه که یاجی هم ببین او اریکترین یک ریزی هاتنا جب آوه کی گوتنا لیتراتورا هن حوالا وقت تاکتیکی بوره خوازن هفدیتن بکن لی آنکا وقتا بوره هفدیتن دخوازن بکن مثلا آنکا دبین حیاته کی ما بچه شامه اگر دخوازن کرد با آوه کی خورد بچن شامه دوی بری هر تشتی دسپه که یک ریزیا ناب مالا خواه آوا بکن و بچن بیجن که ولی ام عالیه کردی افتش جواد خوازن ام دخوازن سیستمی کی فدرالی سیستمی کی ام دخوازن دخوازی ما اوه یا جی سر چه خالی اون لعب بکن و کان بهبره بچنوی دخوازی تو چه شروع ود که کامران بیه که ممکنه گلو زنی د سیاست دویت تشتنده ممکن جیت سر کار بکی گو ممکن بکی از نزانم یعنی رخیدی نها چاواد فکری چی قاسی زحمتیه هانا دتکلیه خو و PKK رازوات چشتا یعنی الجموایا لی برپرسیاریت که وکا من سریویجی گوت و تجی کرم کر دیروکیه دستوی محموادا مثلا ملاتی کرده و مثلا پیشروجا ملاتی ما لپارچه کی باندورا خوال همو پارچات کی او برپرسیاریتی هگر ام نهل گرن نه والله ام نگنه تشتکی نه هیوی هانا یعنی رونشتن و چیبن ام الافدورونن و دوی ام به هیوی بن و دوی ام تشت ناجی ام جی قبول بکن دوی او جی تشنا قبول بکن یعنی ام نه اگر برپرسیاریتی و پیشروج عملاتی کرده ایدی ام وکبه ماشی که وی کارینا نه ارمانجن اذهبم یان اوابه یان او بسرکت ایدئولوژیا خو یان بسرکتم ایدئولوژیا خو نه وقتی ویا ام لسر پیشروج وی ملاتی کاری کی جدی بکن نخوش از بیجم از صدی هفته خوشبینم یان رشبینم نه جویا نه کارک پیشامه رونشتن پیشامه دوار رونشتن دا بلکی بهتر خویاب کی کامروف براسی کاری بگه کودری که کامران اب هیئتین فرانسا جوه چه خوازین یعنی عالیه و هون یعنی دخوازیا پینکه جوه چیه چما نکارن بوره و یکیتی ساز بکن دوی روشا دمکی
گرینگ و دیروکی ده چه جوت خوازین یعنی علی انا کسی دبی تکلیه و به ترکیه ری دبی هم به ترکیه دخابتن یا جی هم به چه سوشتاری اوید یا جی سدما پروتوکولا دو که هولیر بجینا ام انجام اید بین انجام کی فلاکته جبوی تکلیه و پیش در بچه جوت چه دخواسته کرن کو اگر ممکن به جناب کاربی بیجه یا هون و چه استنگی درخستیه که او یک ریزی نابینا مالا کرده چه نابه زن سه هفپیمان نیم بواره هربون به سرپرشتیا جناب سروک لودری نجونا سری ام دكنا الصيوادا او جي صدي صد الواب قهداري بكيف بسوجي انجمانيا ونها فيكيليه جيروك نا او امبيجن د يعني 1000 واجلا حتى 1000 بيستام غانا كودي ام غان ما ديتنا سياسي هفبجي ما درخست باشي هن خال هنا ام لهفدوناك او خاليم لهفدوناك انها نو وقت ام باس بكن يعني ادينا او جوي درباز ويا غوان بيجن كان مسألة لشكرا كان مسألة خوندني كان مسألة نظامشه جوي درباز ويا قهايا بيشروجا ملتي كردستان سوريا دا لور دوي ام نورن جنو و ديالوغا جو تكرم كري ما دس بكرو وكام ديتايلا ولا نخير نها مايا جو وكم جوتي يك خصنا مايا او قاربن في فشارة تركيا جو هاي بأوايكي جوجوات خواستن و اتزانم فرنسي و اوجي السرفي يكي كاردكن جبر حتى درجة كي فرنسي و امريكي جي نكارن تمامتي بيشيا تركيا بگرن جبر تزاني تيكلي ناو نتوي نبوي رنگي حوالتينا برنگي برجوانديانا و برنگي قانون ناو نتوي نو تشتي بلونا جبر وينا آلیه دی اوجه تخواستن وکی دی امی دیالوگی کن امی دیالوگی کن ام لازم ام بهور هرن لازم ام بهور هرن ام بهور بروانیا جه خوب کن بهور افنا همو راستن بس امی گو امرونشتن امی تشنا جهدو خوازن امی کاربن واتش تا پک بینن از بنا از نکارم دشونا رخیدی و تشکی بجم لی از کارم به پرسیالیتیش تر بجم انجمن آماده جبوی گوه قوناغا هستیار به برپرسیاتی خوی دیروکی در باس بکی. باش که کامران که ممتاز جناب تاج بوی یک ریزیا انا کسی و پیانه که یاجی علیه کرد به کردی چه بیجه ام بین دست بیکاوه شورشی ده پوکی بلاوکک بلا کربو و بانگا یک ریزیه دکر اونه چه بیجن گلو جدر و هونچاوا شیرو و دکن یا جی هون خوازن وک پارتیه کی کون تداخلی کارن روجاوای کردستان ناکن لی وک پارتیه کی دوستانه یا جی آلیه کی دوستانه هونج آلیه انه کسی و پیانه که را چه بیجن دنگه تنهایی که ممتاز دنگه خوبک جبو باکور کردستان روجاوای کردستان yani ciyekvi taybet heye yani em milletekin em le buna çar perçe le yani tu vek hest bivêjî vek mervatî bivêjî vek bên ziman tu bivêjî vek ew vê yani Kurdê bakur û rojava pir nêzî hevdûne û ji hîsî ji yani meriv Kurd e li her derî serkeftinekî Kurda meriviya xwe dizane dema têkçûnek jî hebe têkçûna meriv e lê rastî Rojavayê Kurdistanê bi her awayî ji bo Bakurê Kurdistanê ciyekî taybet e biya min îro şansê ku enekese û PYD li hevdû bike ji dov bêhtir e ji ber ku PYD dibin kontrola Qendîlê de bû yani ji
جا عبدالله اوجالان آن بیجن دم پارتی و نظام رولا وانه آنه بهتر رولا قندیل یکسر سری بو اوجی جبر کو ایران دخواست خورا کوریدوره که وکه کو بگیجه دریاسفی و يعني همو ری نکار بو هره يعني خیلی باکره يعني سوریه کجیه کو کردلینه روجاوای کردستان اگر دور دا نچونه başka ریجی تونه بود و بچونه جی سونیا عاصبه بونه و اف مثلا هن بین قندیل جی دوی وارده yani hevkariye که خوش بیرانه راد کرد نه او امکان چو tabi yani ve tuşt bengu herten ایجار بلکی بهتر او کاربم سر خوب بفکرم و بهتر جدر و دورا بهتر راستیا خواه و کو بیجن چند میلیون انسان کو جیان آوان دبار آوان او آوان سرملیوانه لوی وگرن هیویدارم و چاقی چه هز هبن دوی گره مرو لیبگره کو باوایه که مرو بهبدورا و آلیکار و انا کسی جی هی ظاهری مزنه لوی داره جبو کو yani gave ki hin baştır o bejin tişteki mayında be levkirin lüvedere be avakirin ve reki breya be ana keser al havkin jberuya dvejim yani ne tane xwestin her vaha şert jî ve zorê bidin ku yani gaveke erenî meru zûtir bavêje باشه که تاس وای ام هاتن وقتا ما تجربو اش حوالی رجی رجاب کن گلو پرسنه پرسکی ور گرینگ هبه برادر خینه ام جه مکه کامران گرتی ام کانون جه بپرسن تماشاوانین ما دیار تنیه لی ام ور نمکانن گوت که کامران جناب تکاره گوتنه خوی تالیه بیشه تشتی تشبیه پرسکری زامت دبینی پرس جمره نولاج انا كسر كيك ابيت برشاف كيل ابن برشاف كم تناس بتا خوشتر دويد از مفهوم برسابينا دبيجي بإذن تركيا أنا كسوي ائتلاف دكارن ببيادر اتفاق وهفكاري بكن از بي جاميرا سباسياوي و سروي برسيدكم بلي ام دكارن يعني قالك زلال بيد بيجم برجونديه ملاطي ما تشوفن يعني خلك كيفهم كريا وهما امثله خنا اخرين بتركيا تشتكي ولونينا ما بتني خندنا كمي استراتيجي هبو قدش من مال شامع نلجي اكيد يعني او سينوري مي هفبش بتركيا را ما قالك جاراجي تقوتا بيادا ما نكنا اردوي كونفليكتي PKK وتركيا konflikt PKK و ترکیه ملت کرد کردستان ترکیه لودری چاوا بریارا خود دی چلو خباتا خود که او آواه بس ام کردی سوریا ایرو هب چیت بجند و که به جیرانتی که باش ام به ترکیه را تخوازن ام نکارن ندیجم ناتیا بکن ام نخوازن دیجم ناتیایجی بکن دویکیه ده نه ام نیگو ورن کردستان ترکیه رزگار بکن او سیاست کشاشه برویجی صورت ما درکت گو ام و جهان تشتکی نکن ترکیه چی بجیب چی نبجیب له نخیر برجواندی ملاطی ما هبن و امو ترکیه دگلک خالادا ما جاری مناقشه کردیم ما گوتیا دیدن ما بیرنگینا بدلیوان بدلیوان اما دیدن خو گهان وانا و امی صبحی اتفاقك حاضریک ما چند اتفاق بپیداره چه ما سه اتفاق پیرکن ما اتفاقات حالیه قیقوان پیرد کن ما هنگی دیسا ترکیه نبود وجا نخير برسوان ما أواجو أمكارن بإذن تركيا تجديد برجواندية ملاطي مدبيان بك. gelek spas ke Kamran bersivekî pir zelal gelek sav halatawa ke Kamran gotinê te Îtalyê tu tejbîr kirî tu xwaze bêje em te gudarî bikin
ولا روجكا يعني بنسبة ما خلاص بوناج في رجيمي قافك ديروكيا لترسامة جهاية قوم أمج رجيمك ديكتاتور خلاص بون ديكتاتوريك برنج جدي وري ام تبدا بجا وي خباتي بكن وي دانوستاندنا بكن وأوايكي جو سوريا كا يعني برالي بي سوريا كا برنتو بي وخلقك تدا آزاد بي هيفيا ما أواو أمجي سروي خطي إن شاء الله بخباتيتك gelek spas ke Kamran gelek spas ke Kamran malatava bu mivane me kek mutasti cenabete gotinen koy taliye ku tecbir kiri tutxazi beşin ya çi mesajı teye از داخوازا من اجی مساجا من اوه کو روجاوای کردستانی هم اوای بجن انسانی هم اوای مالی هم اوای گلک دمک زحمت کشان و هیجی روشوان وای هیوی دارم اکتورین لسحای هر کس آلی خوده گاوه هری ارینی باویجن و همو به بدورا کاربن روشا ایرو یا خراب يعني گوهرتن او وقت که زحمت لی بنکای هنگاوین که جبو ایرو پیوسته جبو هیوی خورتر بکه بیاویتن gelek spas kek mumtaz malata ava تماشاوانên hêja me bi du mîvanê xwe re li ser rewşa Sûrî û Rojavayê Kurdistanê sohbetek kir. Esad çû, dewleta dîktatör çû, şûna wî bêviya ku dewletekî demokratîk li Sûriyê were ava kirin, were damezrandin û tê de Kurdistanekî federal ya jî aktörên siyasî çi xwestekê wan heye برالگوری خواستکن اکتورین سیاسی یا روجاوای کردستانی کرد لی سوریه جی خواه بگرن و ولاتلین یه شامه ولاتلین یه قامشلوی یه سریکانی آفرین بسر آخواه با آوائکی آزاد با آوائکی دموکراتیک بجین حتی جاره که دن بمینن خیر و خوشیه ده و شب باش بخاطره و